Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam ngasi ki recipe sidi Karol akhabi ngauba oire. Do Karol akhabi ngauba se anamba mina di pamde mai akhaba taste tuna. Do kamai tawna ngauba da khada bai do mayam na ngasi share tawjarakke. Do kamai tawa yengminarasi mayam. mayam sida ina Karol akhabi pawa ama lawre si phajana wash tawraga ina dry tawrabani. mayam sida hojik aina Karol akhabi se akoi regular circle shape ta kakpado pa na ka e. Ado mayam iwam tang haijaramge sida aigi channel sida chakpa na wai chinaw yauradi aigi channel se support tabiramu subscribe tabiramu ado mayam makata na yengasi ado mayam sida ina Karol akhabi se hojik kakna loire maru achoba ga yauradi achoba maru do lauthokpiu sida hojik chamas ama thum chaisan biro machu su khara chaisan biro se fajana mix tawsalaga abadi thum ga machu ga se fajana taisan biro Karol akhabi sida mayam se kupse laga hojik pungkhai ama thambiro mayam se pungkhai ama matungda hojik Karol akhabi se fajana sumdoni mayam Karol akhabi se hojik punamak sumdokna loire leori baising sina magi akhaba mahi duni do se hojik fajana wash tawrani mayam Karol akhabi se hojik chamthokna loire hojik ngaubi process ma khawrasi sida ina pan ama thangatle pan sida acha thau khabai achobani mukhape am thau se sida sare hojik do Karol akhabi do ahan bada thau sida fry tawrani kaim haptabida mayam hojik Karol akhabi se high flame da minute ani humo khabai na otla ga nga ngauthokpiro mayam Karol akhabi se hojik minute ani humo ngawra matungda kothokpiro hojik same pan duga thau khara muk lawrasi mayam thau se hojik sare da thau se sara kanda chamas ama jira ga chamas ama ga sof ka hapani sof hapa se manam nungchi na yam hawbani se hojik nga ukhai biro mayam sida jira ga sof ka crackle ora kanda tilaw ahum kha kaina hapchille sang na ka aga jenga hangau thoni mayam tilaw se hojik translucent oibabo ngobiro mayam hojik akoina ngaukiba Karol akhabi do hapchalani hojik Karol akhabi ga tilaw ga se fajana mix tawsinbiro mayam sida hojik thum se khara likna takpiu kaigeno haibadadi mamang da koina thum taisalaga ngahak thamgibado duna de machu su khara thakpiro dhania powder na chamas ama khak thani adugai jira powder na chamas tangkhai ama thani mayam sida hojik masala mayam se fajana mix tawsalaga nga ngauthokpirani mayam kangau se hojik minute 5 muk low flame da kupsalaga ngahak cook tawbiro mayam hojik makum hangdoga medium to high flame da matak maka ondo ga ngahak fry tawbiro mayam Karol akhabi ngauba se hojik mulle ase hojik serving bowl amada serve tawrani mayam se hojik Karol akhabi ngauba se na bowl amada serve tawre se hojik chak asaba ga hawai thongba ga charadi yam hawrani do mayam ngasi ki video se yengba nungairadi please like share and subscribe to biramu. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.